Fagausa Kai the Saluba, these are material evidence. Lay was it nobody can deny. Aduki proof kaino no Zimiam now was it your own MP twice it happened natra. And was evidence ni I have filed an RTI now. Ako miyam so hamun to kunay ngarang kumbi meeting da so hiram maneba. Karamba law magi makada karamba executive order to organob no na buffer zone na same is. Same daga din hanay na masu ko ki columnist Bobby Chan na may ire di am pasaga zan. Ko na hande uraba wane ba sai na su thai na dagi argue tok jar ko. Law na ngak ta ba territory machet ama semaga ko. Executive decision na chalai ba. Mo se decisionism ko ne se. Rule of law na chataba. Law na phaba yada ba territory. Akoi ki samna da international border da no means lane nam lai da. So na kan country ki law su chataba songi law su chataba lawless oi ba domain nam lai ba ko. Adugi type to Manipur da mo husik same ba. Aduna ai hai sini ngara illegal har mi aduna ne se. Aduna husik chi amuk thare RTI thare ko ngasia. Asigi results yenge ba moi kai har kenge ba karamba law gi makada no karamba executive authority na kari order to organ no na sida buffer enemy gi freedom of movement article 19 the period ba magi rights thing is there 666 cookie tawraga mo amon communal line the segregate tawri sa karamba law gi makada tawri no je hangba na kari khumaki yengse I get assumption I understand over the law na native. Aduna adulay tragadi matang step lokom but politically constitution ay nakitang nungay jada bahar gadi last 2.5 years ago ako'y na hangga da ba wangam hangdri ba district or ga sum ako'y gi English saga the elephant in the room ay do ka manung se nay na bada choki nang napay na thajalak toy ni ay na yung na thaba ni man han angang losan gi toy ni chong ngang na lay re ko samu ma lay ni se kaw de samu do thido ke de mai no ida Army ki division ani laiba CRPF Central Police Force mayam so hana standing niko irang thokti nge mamang da lay raba lam police station every square centimeter I know speech beep da ha ma palam thai do cover to na lay raba mafam CRPC 131 laiba aswa laitra su sigi law gi enforcement gi all mechanism am sung ma gi material strength men on the ground lay laina kamai ta 60,000 people gi mayu mangan grino langi section Moin haidana order fangdega law fangdega nangi CRPC na lembra nangi 131 the high city ai na company commander me de ai jurisdiction mamang da mi hat patu payum tu hai ba to they think jalwai bane ba without waiting for permission from civil authority the standing law ne do adu gi law su laiba troop su pai gai lai na kamai to na Manipur da si phibam se oire no se accountability fix to godam ne ba police station mamang da thok de nang police station adu kana kana no osi odu ke do buk ta hok de hak me dro se this is first question we need to ask state later na nang poppy cultivation kana na regulate to do no club na to do ri brava NRC to ko ri su hai je NRC se koi nupi mai na pa bi mem na to ga ima ke tem nam to do ri brava sarkar hai bam le bam thok to state ma adu completely delegitimize saure Asihana recover Taurakan, the critical issue, illegal immigration is a critical issue, poppy plantation is a critical issue. Other than that, deforestation, lady, decades old armed conflict lady, Ekoi Marakta, aspiration of different groups lady. High river ma'am, handle Togedi, Nangi Lenga, Kaiba state, later, Yaro, later, Chungang the lady, still not Taurisi Karino Cineva. Troop of the Amlaynas, low lay na Kamino thing, Audino number 1. Karang salu sa ni khanga wani ai nga ngai jege ba India ki territory se police station amam na loin cover to buni tawdra sida crime thodi karma police station na cover to ni case file to chatna ri ne ba pagaw chaw ikha ki police station na cover to bone ba langi hojiki ngarang kaiu ke no se nganu se anu kon se sida langi OC du na changba yar tra ga di wa do karino ba police station je karino ba so you are already bifurcating the state in de facto Police station ki commanding ase haje hire ka dinai torok sunung ti yeng seba no chu journalist ni tiyo ba police station am da ino OC ne pham le ga ai gi jurisdiction da chang ya ro si wa ata kai no ai da na te ba se asigi se de facto to races nang you are already destroying Manipur se already de facto nang na thugai ne ba lo sin hoji khoi mit u da bai wa ne ba ana namu khoi gi honorable governor unab sa hire man ba law and order se enforce ho ge di
nangi CRP army the depend tau yaro India system that the local police has to be recovered and strengthened. Manipur ki police say ijat laina mathau na hapaga ne hek hingat handri baw nang kada tau lain anu Manipur police mathau na yaw de jakai khange da jai ni micham da natte police station gi ning offices CHANGBADA che entry tor ma changi tholok tu entry taw e ji walo er kadoi ne ji deny tor kan ngai torson no journalist me am ju sala sala thiyo ba si se kari police station ma kha changi adu di akoi gi micham chang ang ju khulai paira sali ba police me am ju sang ba ya de ai kai gi no da nang mai tai ni nang kuki ni changan ri ne ba karam ba india lo da nang na hindu ni nang na muslim ni nang na upper caste ni lower caste ni chang ba ya ro ba niom lei bra ba india da article 15 na kari ai ke caste race place of birth sex HAIRIBA category mayam ja dharma gi ming na mi marak ta khena ba thamba ya ro discriminate tau ya ro hai ne ba Manipur di phone sa ne adu na ne na ngangam mi wa do english na te unconstitutional illegal na haila me duni proof kari no adi mp changya de dong ta hangon ne security le ye concern ne adu ga mayang amaga lang na mo onda leitri di kari gya adu na sigi position ja ko na hangada ba suang asi ba da hangre ba simna an elephant in the room must be called out sigi state ki machinery me am je kai dawni adu na manning da di kai dawre ho ja de facto hojik si space am cheme mani police no su operate tau ya da ba law na sunata ba ma aduni noina ba fazon ai se Manipur tu gai re ni si aduna akoi na si ai chaluri do adu ki basic theory na te practice una ba chalin ni ado saida akoi kamun na ngang kana no mai gi human right kana nom chu chi ga tholaga respect tau ba fa goi na ke do respect tau do ado sona kana na am kangbu mana adu tau la dia na chuma akoi yam no ni yengu adu gi reaction du da na kuki gi kangbu mana re maitai kangbu na kai daro ke moi gi political interest yang ba katuk karan maitai marak ta su adu tau ya da ada tau ya na ai mawam lokte hai sin seng hai sin maitai ro na seng na hai rom ni moi understand tau na ba english na ta be da mawam lo roi khang da ba wa hang da na adu gi ni so ni chale don mayam su no su journalist so je bai ni lamdam chi pok ni da na hang over se KARIGINO ba police station gi osi sang ya ti chi chumbrain dinai tok pe ai officially changa ga tang hang ne public speech after speech I told I line ate I hero sunate irabot ke sayno jaibi rakanu chumnagi micham ama soidana passion yom magi kainom tawgen changak pagi wani aduna ama khatana sum law leiraga di angau tara tokani ozabi mon mathang kai lokopi don do hangbir kanu bai no jaina miam chanong tang biroba maira pai bi dagi kari dagi karamba logi makha da kamaina no na bafason semino karamba legal no authority karamba no RTI thabiu so chingtho ka miyam gi movement mo oidra ga di mathang do zabi mong ke do no dai gi dai je ni ngasi ai gi hauna bi to na tok jabani anirak proof pange evidence video tape thawin kin na mini video bodon khudom bi thelmi sibai ko sali do it's a evidence that I am MP speaking on the spot changba ya de se it's a proof adu ita kar malu ma kha sangan ri so second step uzai RTI thai sin kar malu na hairo ai ne ba single step ni se mathang da mu thang ne one single one man shon ya roi mayam tawmin na gada bani akoi pulap tawmin na gadu na miyam na hang kum dai de onchal hak je miyam hang biu bimo line nate isor nate hero nate ai khakang tawbu ya roi pulap tawmin na gadam ne aina hanjan hai jai june ba duna noina su question na ko da ne don't mind aina kitang passionate roi je na da Ozamathang kai dog no Ozamathang kai dog no chat lei re ba achuk chahi ani makai ja ko IDP hanjan bai je buffer je problematize to na kamai hanjan do no ba buffer gi chana bi je expose to ko thugaram matum da ne ba ko changyar ka do na tra ana India constitution de yaw le ba freedom article 9 free movement le re karambar IPC nangi 144 nam le da curfew sa lai ba gya adu di nangi community base na tana adu hojingna BNS adu 163 oibne ba aduna ni karamba logi makhadana noina ba fazone government of India di leiti haibani later gonna kari practical thing is you have the proof so kana gum ni dam akoi MP bok chang ya je ba fazone na government na amisana adu hai ba ba fazone leite ja kadai da hai no akoi MP na kalam nis na ibira u television da discuss ong to biu ba adu da khanga kadam ne ba miyam gi movement ro o miyam mi kap thole hang ba hore na na ta di bi mo sum hang da ngau ta to ke ni yaro